I texto ti pan fi'n cyrraedd y taxi, okay? Okay, gna'n siŵr bod ti. Iawn, love you. Cari ti mwy. Dylan, fel dy bennaeth blwyddyn di, dwi yma i dy gefnogi di. Mae polisïau llym ganddo ni erbyn trais corfforol, felly fydd y grŵp yma o ddisgyblion ddim yn gwneud dim niwe pellach i ti. Adel, ti'n okay? Maen nhw'n dilyn fi. Be? Pwy sy'n dilyn ti? Y grŵp nes i gerdded heibio. Be, rai o'r ysgol? Falle bod nhw'n mynd i taxi rank? Fi paso fe. Pam nes ti basio fe? Is i lawr stryd wahanol i weld os maen nhw'n dilyn fi. Pam nes ti hwnna? I weld os maen nhw'n dilyn fi. Okay, right. Faint ohonyn nhw sy'n na? 3, 2 fachgen ac 1 merch. Os oes unrhyw un arall o gwmpas? Dylan, ti'n gallu gweld unrhyw un arall? Na. Neb? Neb. Okay. Ble wyt ti? Sa'n gwybod, mam. Right. Be ti'n gallu gweld? I don't know, like, swyddfeydd gwag. Okay, os oes unrhyw street signs? Na i edrych nawr. Okay, aros ar y line, okay? Wy'n mynd i ffonio dy dad a weid fe ddod gatre, okay? Okay, dwi ddim yn ateb. Pa stryd y ti arno nawr? Ydyn nhw dal i dilyn? Yeah. Right, croeso i'r ochr arall y heol, i weld os nhw'n dal yn dilyn ti. Okay. Mae wedi croesi hefyd. Okay. Ti'n gallu check o maps? Gweithio pa ran o Gaerdydd ti ynddo fe? You avoided us, bro. Mam. Check o maps, Dylan. Lle wyt ti'n union? Hey! Fi ofyn, mam. Right, dwi'n mynd i cael taxi lawr i ti, okay? Paid symud, paid siarad gyda nhw, fyddai dy ti mewn dim amser o gwbl, okay? Cari ti.